nang kwan ma alang pan kahon kepi halaan ke anun kapreke alang pan kahon pione de tai laben arni simar ni sike alang la solam realize victi but as of now ko an mana alang pan kahon kepi dang halaan ke nang piat lo choklo hadak si jut koklo ko pia bon lo ko son pen lo ko son sike mandet lo buke nang sidami answer long le de tai lo lasi lasona question ke arjute trinon mentuni dana answer long leke lapen lasona question ke mo aphisami matha dam de trinon atheke nang answer ke long lepen nang duk do nang set ke mate answer ke long pen nang sipudot nang duk do nang jipuge so just let it go. It was a chapter like nang study lo non ke new chapter le purno this is your life munida life long ke chapter do pick so this was one of the chapter let it go non ke next chapter le pangching non study and concentrate on your life make yourself happy joydam non ningche parong non happy bele don anke chelang tha nang kailom kadu ko beta positive side po nang ko an ma negative pen kido lan sinang kailom ke negative po la si positive pen le kadu ko beta matha no pini pen ke la sonle ningche non ne kai ke tha happy pen situji nining karong nang thek long pen ne pai ne po sitame aningarong je so study work hard settle down and enjoy your life